Ke a go dumedisa ka lebitso la Monanana Jesu Kriste. Mo sontageng e farologane le disontaga tse ding, e le sontaga eo Modimo a iponagatsang ka gare go batho. Ntetle pele re simolola tshebeletso, ke le moruti modimwane wa Phutego ya Bantu Reformed Church of South Africa. Tlogo re kope Modimo ka thapelo, tlogo re rapele. Modimo ya lokileng, Modimo ya tshepahalang, ke na le rona ka gare go tshebeletso yena Jehova. Re fe maatla Modimo a go bua lentswe la gago le le boitshepo. Na malema Modimo maphutego ohle Jehova a utlweletse lentswe lena Modimo. Ba hlonolofatse o batise Jehova. Moya wa gago a o bonagale ka gare go bona Jehova. Maatla a lehodimo a bonagale. Modimo re a rapela ka baka la lebitso la Monanana Jesu Kriste. Amen. Phutego ya Modimo mo mosong wa letsatsi kana sontaga ya bofelo ya kgwedi ya Mei, mo re kopanang le lentswe la Modimo. Buka e re tla e balang e tla nna buka ya ditiro, e leng ditiro tsa bobedi. Mme temana re simololle go bala ka temana ya ntlha go fitlhelela ka temana ya bone. Megaolegae e tsweletse go fitlhelela ko temaneng ya 13. Re tlo bala ka gare go Acts chapter 2, mme re bala verse 1 go fitlhelela ka verse 4. Megaole ko gae bala verse 5 go fitlhelela ka verse 13. Megare bone e balega ka tsela kena. E rile letsatsi la Pentecoste letla, ba bo bale mmogo botlhe felong go le gongwe. Ga utlwala ka tshoganyetso mosumo o tswang le godimo, ekete wa ledimo le le tsubutsang la tlala ka fa ntlong eo ba nnang mo go yona. Ga ba ganna bone mo ditemeng tse di ba kgomarelang, ekete dikgabo tsa molelo tsa nna mo go mongwe le mongwe wa bona. Mme botlhe ba tlala moya o boitshepo, ba simolola go bua ka diteme di sele ka fa moya wa Modimo o ba buisang ka teng. Leo ke lentswe la Modimo leo molaetsa wa kajeko o re tlo tsamayang ka gare go ona. Ntetle pele ke tsena ka gare go molaetsa, re nopole sefela se re tlo tsamayang ka ga sona ka gare go tshebeletso yena ya mamosong. Tlo o bine le nna sefela number 60, o moya o galalelang. O moya o galalelang.
ya re utlwile sefela sena seo se buang le rona seo se re lokisang seo se etsang gore re nyorele go fihla ka gare go ntlo ya morena. Ntetle ke go bolelle gore ka letsatsi lena ka nako ya moshe batho ba ne ba kopana ba ne ba tlisa ditlhabelo ka letsatsi lena heo e neng le ditlhabelo tseo e le ditlhabelo tse di boitshepo tseo mongwe le mongwe a neng a e tlhabela go Jehova. Mme ka morago ga Golgotha go diragala ditiragalo tse di farologaneng. Ntetle ke re morago ga malatsi mo bekeng e fetileng mo Laboneng ke moo Morena Jesu a neng a tlhatlogela legodimong, ke moo Morena Jesu a neng a busetsa Petro ka gare go seemo sa gagwe sa boapostolo, ke moo Morena Jesu a neng a tseya Matia e nna o mongwe wa barutwana ba gagwe bao ba tla salang ba tsweletsa lentswe le le boitshepo. Go ya ka buka eo re badileng ya ditiro kana act e re laolela gore ka tsatsi lena ka Sontaga yena ya Pentecoste batho kana banna bana ba ne ba putagane mo tulong e le nngwe, mme ga ntse ba putagane go etsagala motlholo wa legodimo moo moya o sumang o theoga go tswa legodimong, mme ya re ha o fitlha ka gare go banna bana wa tlala ka gare go bona, mme banna bana ba simolla go tlala moya o boitshepo ka gare go bona, mme ba bua ka diteme tse farologaneng, ba simolla go bua ka baka la moya o boitshepo, go bua le go rapela ka diteme tse farologaneng, gobane gona ba ne ba tletse moya o boitshepo, gona go ne go bonagala gore Modimo o teng ka gare go bona, mme banna bana ba simolla go bua ka diteme, ba simolla go rera ka diteme tse di farologaneng. Ha o ya le yona fatshe buka yena yeo re e badileng le banna ba bang ba neng ba boifa Modimo ba simolla le bona go bua ka diteme tse farologaneng, mme go a etsagala gore batho ba simolla go putega ka tsatsi lena ga o theoga fatshe mo bukeng eo re e badileng, ke moo ba simolla go phatlalla go ya mafatsheng a farologaneng go bua lentswe la Modimo, go bua bogolo ba Modimo, mme ka tsatsi lena la Pentecoste ke moo kereke ya Modimo e simollang go tlala lefatshe lotlhe, ke moo batho ba simollang go itse gore El Shaddai ena a phelang ke Modimo ya tshepagalang. Mme ka jeko ha ke sosobanya molaetsa wona ko kopanya gopola bukang ya Johane chapter 3 re kopana le monna ya sa itseng Modimo e le Nicodemus, mme ka lebaka la Morena Jesu monna yona Nicodemus a sokologa a tsala sešwa ya nna motho ya dumetseng, mme ka lebaka la moya o theohileng mo mosong wa letsatsi la kajeko ke tla go wena ka molaetsa o reng receive the God power
amogela matla a modimo. Ka tsatsi lena re tlamehile hore re amogele matla a modimo. Moya o galalelang o tsene ka hare ho borona, moya o galalelang o dule ka hare ho leleme la rona, hore sengwe le sengwe seo re se buang e be ka lebaka la the power ya matla a lehodimo, e be ka the power of God re receive matla a modimo. Hobane modimo ka tsatsi lena o theohile, matla a lehodimo a theohile, mme ko leng ko teng receive the God power, matla a lehodimo a nne ka hare ho wena, hore ga o rapela, ga o bina sefela, e be sefela se utlwahalang se sokola moya wa hao, hore moya ona o dule ka hare ho wena. E ya itemewa eo ha morena Jesu a na le assurance ya moya wa hae, ka baka la go bona seo a sentseng, mme wa hae o nela go modimo. Mme le ka tsatsi lena ke bua ka go tshologa ga moya o halalalang, ke bua ka gore wa amogele God power ka jeko ko leng ko teng. Na le mewa e a tleng e fofe eo ka gare go batho e tsobotsang batho. Go na le mewa ya go sa kgathale, go na le mewa ya letlhogo, go na le mewa ya go sa ratane, go na le mowa o senyang ntlo ya modimo, go na le mewa e senyang batho ba modimo. Mme ka tsatsi lena ke bua ka moya o lokisa motho gore a bue ka bogolo ba modimo. Ke bua gore o amogele moya wa modimo, o ntshe moya wa lefatshe le le ka kwano, gobane moya ya lefatshe le le ka kwano ya re senya, mme wa lefatshe le le ka kwano e re etsa batho ba sa lokang pela sefatlhego sa modimo. Ka baka la moya ba bangwe re sa buisana le ga seemo se le jwang re le ka rupitla ga re sa utlwana ka baka la moya o sa lokang. Ba bangwe ba letsantsa moya o sa lokang le lebetse bogolo ba modimo. Modimo yo neng a se la re lwanela, modimo yo a re pholositseng, modimo yo a re fodisitseng, mme ka lebaka la moya ona o sa lokang o mo lebetse jwale. Sokologa jwale ka Nicodemus wa amogela moya o halalelang, e tlo moya o halalelang, moya wa nnete o kene ka hare go batho. Modimo a o etsetse ka mohau, modimo a mpolokela wena, modimo a dule ntse a go sireleditse, modimo a go pholose, o ame ke tshologo ya moya o boitshepo ka jeko, gore ga o bua o bue bogolo ba modimo, ga o tsamaye bogolo ba modimo. Sengwe le sengwe se se dirang o se dire ka baka la lebitso la morena rena ya lokileng e le Jesu Kriste. Modimo a go gaogele, modimo a go matlafatse mo letsatsing lena la moya o tshologang, ha re eng mafatsheng ro gasa bogolo ba modimo. Diphutago di a nna teng ka letsatsi le le ka jeko, ga nna le di-footprint around the world tseo di buang ka bogolo ba modimo, mme batho ba sokologa, batho ba utlwa ditaba tsena tsa legodimo. Haleluya. Boka morena gonne o molemo, le bo utlwela bohloko jwa gage ke jo bo sa khutleng. Amen. Phutago ya modimo kana utlweletse mo president ga na bolela wa Republic of South Africa
o boletse gore ka jeko e be letsatsi leo re rapelang. Mme ke batla go tseya tšhono yena ke re go wena go leng ko teng ko o dutseng ko teng. Ka hora ya 12 o'clock o nna le wena ko o dutseng ko teng ha e beta. Ha 12 o'clock yo tla ko leng ko teng seo se dirang tsa motsotso o rapela Afrika Borwa. O kope Modimo, re kope Modimo gore a re lwanele. Re kope Modimo gore a guide the whole cabinet ya Afrika Borwa. Re kope Modimo gore a tlose twatsi ena ya COVID-19. Re kope Modimo gore bao ba lwalang Modimo a ba etsetse ka mohau ba re khabare. Re kope Modimo gore e nne matshidiso go batho botlhe bao ba swetseng ke meloko le metswalle ka baka la bolwetse bona. Re kope Modimo gore a re strengthene re kgone go tlhaloganya gore maemo ga sa tshwana le nako eo e fetileng. Me re kope Modimo gore a re baballe rona le meloko le metswalle gore a dule ntse re sireleditse ka seemo seo re leng ka gare go sone. Me re kope Modimo gore le ga go simolla ka letsatsi la Mantaga bontsi ba batho ba simolla go boela mosebetsi. Me re kope Modimo gore a etse the production e leng gore bao ka lebaka la seemo se re leng ka gare go sona ha tlele ba na le mesebetsi. Re kope Modimo gore a etse economy ya rona e recover. So mesebetsi e mentsi e tle e kgone go ba teng. Bao ba neng ba latlhegetse ke mesebetsi ba kgone go fumana mesebetsi. Le bao ba ntse ba sena mesebetsi ba kgone go nna le mesebetsi. Bane Modimo re laoletse evangeling ya gage e boitshepo. Tlamehile ke gore re sebetse le yena a re matlafatse. Me re kgona go phela mo lefatsheng le ka kwana. Me ka go rialo tlo re amogeletse go fatsa. Modimo a go matlafatse. Ba wa morena nna Jesu Kriste le lerato la Modimo ntate. Ka benene ya moya o boitshepo e dile ka gare go batho botlhe e ba matlafatse. Ha re go kopa Modimo ka ura ya bo 17 a le rona ka lebitso la gago le ba ka